Милей телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Қырым ноябрның 7-сінден сон ратлық күнлеріне девам етмейжек. Bu haqda Sergey Aksyonov ictimai ağlarındaki sayfilerinde haber etdi. Bunun birge evvel көрсетілген sınırlanuvlar devam ettirildi. Olar koronavirus yuqma hastalığının darqaluvu toxtatılmasına doğurttıla. Daha bir kere Kırımlılarga rica etim. Gerekli xavfsızlık kaydelerini epısını riayet etiniz ve aşı yaptırmaqını sozmanız. Ахмеджетнің Борчухрах микрорайонда Ветан adlı yanı skver açıldı. Bu yer ағымдaki seni onaytlı şehir muhiti деп adlanған программа boyunca abadanlaştırıp başlanған 5 cemaat yerinden biridir. Endi şehirliler için rahatlık yeri peyda oldu. Mında bolalardan kezinmek ya da beden terbiyesini uğraşmak mümkün. Mevzuna Linoza Bursiyetova devam etti. Arza Murat, bak nasıl dülber, kaç elalar. Olen bir dülber şey Murat, ma bak. Maşallah. Endi bu yangi skverde çekilgan foto xatira qalajaq. Dilara Yunus torunlarının endi eglenceyi için yangi yerge qiymet kesip yetiştirdiler. Avada pek yaxşı oldu. Vatanperver Serlevalı skver endi kezintiler için sevimli yer olacak. Bizge analarga, xırtanalara, bitaylarga pek yaxşı. Balar sağ olsunlar. Kim kurdu, kim yaptı? Evvelleri 44. mektepke yakın teritoriya bakılmaydı. Onu parkka çevirmek gayesi üzerinde yerli faalciler çok yıllar devamında düşündüler. Bu skver pek gerekliydi. Hem yakın yerleşken evlerinin sakinleri için hem de çok kvartiraları evlerde yaşayanlar için. Men mebus olarak 2 yıllık kadensiyam var. Bu vakitte defalarca müracaatlar oldu ve onlar nihayet ömürge geçirildi. Bu günlerde bizim memuriyetimiz ve Cumhuriyetimizin yol başçısı ile. Boş yerini Moskva hakimiyeti ve Kırım Cumhuriyeti arasında anlaşma çerçevesinde oңайтlı şehir muhiti dep adlanған programma boyunca abadanlaştırdılar. Endi bu bakılmagan yerdegi abadanlaştırılgan yerning meydanlığı 4000 kvadrat metrге yakın. Bala oyun zonaları, trenajörlar ile meydan ve yipler parkı yaratıldı. Kaldırım plitkası, skemleler, urnalar, yarıklanuv, 5000'den ziyade çalı ve fidan saçıldı. Biz yerli sakinlerinin bu yerde esli başlı adamlar için koşmaz kemleler yerleştirmek hakkında anlaştık. Yanı yılga elbet Ahmetçit'te birkaç yanı lokasiya peyda olacak. Bu yanı skverler. Bu yerde olarının arasında. Bu park oktyabrının 28'inden beri Vetan adını taşıy. Yerli cemaat böyle ad koyulmasını rica etti. Ahmetçit şehir şurasının mebusları böyle acayip Serleva ile bir ağızdan razı oldular. Yeşil kompozitsiyani Ardıç ve Servi tereçikleri yekunledi. Olarını açılу tedbirinde Sergey Aksyonov ve Valentin Demidov oturttular. Skver Kırımның hakimiyeti ve sakinleri birleşip çalışkanlarının neticesidir. Netice var, artta kaluvlar da var. Yazıklar olsun. Ahmetçit'te dış hizmetçiler episi obyektlerде sistem şekilde çalışmaylar. Noyabr'ның 15'ine bakarmız. Umut etem ki dış hizmetçiler ve hakimiyet organları güçlerini toplarlar ve episi artta kaluvlarını yok etmeye tırışarlar. Meselelerden biri Lenin meydanı. Yuriy Mikhailovich bu vaziyetnen şahsen uğraşa. Bazar ertesi günü bunu daha bir kere bakacağız. Hem sımarışçının işi, hem de dış hizmetçinin işi boyunca sualler var. Bakarmız. Men bellesem bazar ertesi günü bir yol taparmız. Yılның sonuna Kırım paytaxtını da 4 skver yaraştıracak. Linoza Bursiyetova, Hasan İbragimov, Millet için. Ахтем Закиров boks boyunca dünya çempionatının tunç galibi. Tek Serbistan'da geçken turnirinin yarı finalında o Amerikan sportçu Roscoe Hill'den artta kaldı. Medal kazanmak yolunda Ahtem Zakirov İspanya, Vengriya ve Ekvador memleketlerinden rakiplerini yendi. Bu vatandaşımızın karyerasında birinci dünya çempionatıdır. Bu yarışta iştirak etmek akımını o sentyabrde elde etti. O zaman Ahtem Zakirov Rusya çempionu oldu. Sağlık saqlaf nazirligi bergen malumatqa ko'ra, Qrimda aşının birinci sanchısını 700 binden ziyade adam, ikinci sanchısını ise 550 binden ziyade kişi aldı. Birinci yerde Ahmetçit. Qrim paytaxtında yaşagan sakinlerinin 70% endi aşılamadan geçtiler. Көзге көрінмеген umumi düşman koronavirus içkeri katmay böyle mürekkep devirde Kırımlılarının yaşayışı nasıl denişken hakkında Sabina Deniyeva tarif etti. Это сейчас импровизация для вас. Я сочиняю то, что могу сказать, то, что хотелось бы всем передать. Это добра, тепла и
как можно больше веселья, позитива. Ахмезжетле Асан Санчес келечекте ашчы кондитер олачак. Бош вакытлары гитара çalмага севе. Onun фикринче, ковид сынырлануулары кедер этмей. Студентлер енді онлайн шекилде кунашмага алыштылар. Я продолжаю Мен делать. бір шеге бақмадан бегенген шейлерімнен оғрашқанына девам етем. Эбет кемер денешмелер бар, оларны кемерсіні бегенмейм. Ама епсі бір яшайышқа қуванып, көч кечерем. Сусанна Аблеметова Февзи Якубов адына Кырым Мөдеслик педагогика университетінің оджасы. Ось студентлерінен дистанцион ишінің девам еті. Мустақыл ишлер үшін вазифелерні йолай, дживапларны доғурта. Параллель шекілде илми мақалесіні язып бітірията. Хасталық дарқалуы пек жидей бушаха дегіл. Афсуске, біз якынларымызны жоямыз. Туғанларымыз арасында хаста олғанлар пек жоқ. Ана бабаларымызға мисал оларақ барып оламаймыз. Чүнки олар хасталар. Балалар мектепке барайдылер, біз ішке қатнайдық. Бұл әрекетлер тоқтатылмасы белі бір дәрежеде мечбурады деп саям. Кырымда ковид вазиет ағырлышқаны себебінден Кырымда «Мы вместе» адлы бүтін Русия ярдым штабы ғайрыдан чалышы башлады. Алло, селям алейкум, менің адым Ксения, мен «Мы вместе» адлы региональ штабның волонтеры олам. Сізге насыл ярдым ете білем? Гонюлік Ксения Курятының вазифесі телефон бағыны қабыл етмек ве истекні ишлемек. Қыз 4-ші курс студенті. Вернадский адына Кырым федераль университетінде филолог зенатына оқуй. Бош вақытында адамларға ярдым етіп файда кетірмеге қарар алды. Штаб ислі башла адамларға ярдым көстере. Біз аризаларны қабыл етеміз, огренеміз. Шымдыки дахаға оларның сайысы чоқ дегіл, онға яқын. Бақамыз гонүлілерні йолаймыз, олар ярдым етелер, қызмет көстерелер. Сыжағыны өлчейлер ве ішіні девам етелер. Кырымда ковид ile бағлы ратлық күнлері девам еті. Главпочтаб дұрағында ади күнлерді адам чоқ ұла. Бүгін нақлият бітлегендер 5 адам. Шерде бош троллейбуслар ве автобуслар қатнай. Юқма қастылыққа қаршы көрішінің эсас усылы коллектив иммунитетідір. Бүгін тижари мерkezлерде де ашы яптырмақ мүмкін. Евелден язылмақ керекдігіл. Әрші тест ве онайтылы кече. Ашылымының шартлары стандарт. Еніңізда паспорт, СНИЛС ве ОМС сигорта полисы олмалы. Санчыдан евел мұтлыға екімнің бұқуындан кечмелі. Адам сағлам олмалы. Бұл ерде спутник ве ашысы япыла. Невбетке тұрып ашы япа білесіз. Кімнің невбеті? Валерий Кириллов екіншіні ашыны алмаға келді. Ноқта онайтлы ерді ерлеші. Оның еві ве еші яқын ерді. Бір ел евелсі хасталанған едім. Артық хаста олмаға істемейім. Пек ағыр кечті шының үшін ашы яптырмаға қарар алдым. Әмді QR кодлар еле сынырланулар көрсетілді. Бөле енгілже. Сағлық сақлав назерлігі берген малиматқа қоре, Қырымда ашының бірінші санчысына 700 бинден зияды адам, екінші санчысына есе 550 бинден зияды кіші алды. Коллектив иммунитеті олмасы үшін әйеленің 70% ашыланған олмалы. Бұл есе 200 бинге яқын Қырымлы. Мы еще не достигли. Біз да коллектив иммунитеті дәрежесіне етмедік. Бұл yönelişte keçirilген iş pek büyük. Episi 127 aşılama noktası çalışa. Hem iş günleri, hem de rahatlık күнлері ашылар япыла. Байрам күнлері де çalışacaklar. Күн бір ашылама ноқтасында 200-ге яқын адам вакцинациядан кечелер. Эсас вазифе – вирусны тоқтатмақ. Сабина Дениева, Арсен Фукала, Милет үшін. Кечкен сутка девамында Cumhuriyetте коронавирустан 782 адам тедавиленді, COVID-764 кішіде таздықланды. Бұл региональ сақлық сақлав назерлігінің сонки малюматы. Бүтін діверде коронавирус 100 бинден зияде адамда тапылды. Яқшы олғанларының сайысы 88 бинден ашты. Бір суткада 19 адам вефат еті, епсі олып коронавирустан 3086 кіші өлді. Милет телеканалы или тешкел етілген милет менлігі деп аданған жема тарафындан танылув мүкефаты бойынша рей берув девам ете. 5-ші юбилей конкурста ғалип чықмақ үшін чешіт саларда çalışқан ең мувафақиетлі ватандашларымыз тырышачақлар. Бұл илим, тасил, сағлық сақлав, медениет, санат, спорт саларының эрбаплары ве жематчылар. Рей берув электрон шекелде кече шунын үшін ең яқшылары өзі Жемат сече iştirakçilerге қол тұтмақ үшін Милет телеканалының сайтында ярыш сайфесіні тапмақ керексіз. Адет önce ғалиплеріні декабрь айында байрам гала концертінде қаршылажамыз. Юбилей мүкафатының финалы Қырым Cumhuriyeti Devlet Akademik Muzikal Teatrының санасында кечежек. Бұл мерасемнің яйынлавыны телеканалымыздың тержелері елбаш гежесі сейрете білежеклер.
Ратлық күнлері Миле телеканалында Қырымның эсас информацион программасы Жұма ертесі ве базар күнлері саат 19:30 Айше Шулакова нәтижелері ле қачырманыз. Қоветіміз бірлікте. По-моему, Менімже, тарих дерслері етерлі. Біз олардан білеміз. Берабер әрекет етсек, ер вақыт ғалибеге ерішеміз. Русияда халықлар бірлігі күніні қайдеттілер. Ярымадада барышық ве қавғасыз яшайышының рецептіні білелер. Uzaqdan yani evden çalışıp QR-kodlar aşılama. Bu episi doğru yapıla. Başka çare yok. Virusunu tek böyle yenermiz. Tek böyle. Yani sınırlanuvlar COVID darqaluvını toxtatıp olur mu? Uç formatta ve anonim şekilde. Госуслуги порталы вастасынен электрон шекілінде әлінің жетвелге алынуы ноябрінің 8 күні екінленмек керек еді. Амма 14-не қадар девам ettirildi. Qırım ve Aqyar boyunca Federal Devlet Statistikası Hizmeti İdaresi'nin yolbaşçısı Olga Baldina'nın ekskluziv intervyusu. Probirkalardan çıkan zeytun. Та самая оливка. Bu Faros'tan getirilgen zeytun terechigi. Esas fondimiz bizde teplitsalarda yerleşe. Qırım zeytunu mahsulatı Vkusi Rossiya adlı konkursta iştirak ete. Şimdiki dakikaga bu haberlerinin epsi edi. Hayırlı akşamlar.